još ponešto. Ne kaže se bez razloga za nekog da je lukav kao lisica. A razlog tome jeste svakako dovitljivost ovog predatora, koji ne samo da ume da prevari pse goniče, već i da nadmudri najiskusnije lovce. Lovci joj baš i nisu skloni jer uništava divljač pa nosi titulu predatora. Lisica je oduvek bila tema raznih rasprava o njenom prisustvu u lovištu. Neki je karakterišu kao predatora koji lovi sitnu divljač, kao što su zečevi, fazani, jerebice, prepelice i koja šteti brojnosti divljači. Drugi je karakterišu kao korisnog predatora koji obezbeđuje čišćenje lovišta od bolesnih i uginulih životinja, a pored toga je i dobar lovac na glodare i druge sitne životinje. U suštini, obe strane su u pravu, ali potrebno je napraviti ravnotežu kako bi lovne površine bile bogate najrazličitijim primjercima predatora, ali i lovnom divljači. Kod nas je najčešća obična lisica koja ima crvenkasto-žuto krzno, a njen ukras je dugačak rep koji je obrastao crvenom dlakom. Ovaj lukavi neprijatelj živine u prirodnim uslovima može doživjeti do 15 godina. Lisica je kod nas najrasprostranjeniji divlji predstavnik porodice pasa. Spada u red grabljivaca koji ugrožava našu lovnu populaciju i to uglavnom pernatu divljač i zečeve. Pri tome uopšte nije umerena u jelu. Po ishrani je svašto jed, jer lovi razne vrste glodara, kokošaka, zečeva, fazana, ali u jesenjim mesecima neće zaobići ni zrelo grožđe koje je za nju omiljena poslastica kad ponestane mesa na meniju. Lov na lisice je jedan od najzahtevnijih oblika lova. Da bi lovac na lisice bio uspešan, on mora ispunjavati nekoliko preduslova. Pre svega, da bi se neko bavio lovom lisica, on mora da se toj vrsti lova posveti u celosti. Mora da ima određeno predznanje i da poznaje način života lisice. Mora da dobro upozna teren, kao da izvrši adekvatan izbor oružja i municije. Lov i još ponešto. Poštovanje, dragi lovci, ja sam Emil Števin, proizvođač vabilica za lov divljači. Od modela koji trenutno imam, to su vabilice za patku, vabilice za gusku, vabilice za srndaća, vabilice za predatore, znači šakal, kuna, divlja mačka, lisica. Izrađujem ih kombinacija drvo ili plastika. Obično je pisak od plastike, a burence je drveno ili kombinacija same plastike. Sad zavisi od modela i za koju divljač vabilice se tako i razlikuju. Sve proizvode zvuk, u stvari duvanjem vazduha. Naprimjer, vabilica za predatore proizvodi zvuk ranjenog zeca, u stvari lisica, šakal ili neki drugi predator reaguje na taj zvuk. Ranjeni zec, ili neko kaže zec u agoniji. Vabilica za patke, zvuk patke. Poziv na hranu, dolazni. Vabilica za srndaće, nju obično radim od vroga i ona proizvodi zvuk pištanja srne za vreme parenja. Divlja svinja, to su ove velike vabilice, to u stvari proizvodi groktanje svinje. Veoma prosta za upotrebu, laka i daje taj tako specifičan, dubok zvuk. Znači, generalno su sve vabilice proste za upotrebu, traže malo vežbe, u stvari da je čovjek siguran kad izađe na teren, da je siguran u samu upotrebu. Lov i još ponešto. Parenje za lisice počinje u februaru, kad ženka iz repne žlezde počinje da izlučuje poseban miris kojim privlači mužjaka. Parenje je diskretno, u dubokim i mračnim jamama, a lisici se pridruži po nekoliko mužjaka. Ova pojava se u narodu naziva lisičiji svatovi. Broj mladunaca koji se okote je od 3 do 7. Lisica važi za brižnu majku koja retko ostavlja svoje mladunce, osim kad ide po hranu. Doji ih oko 2 meseca, pa im potom donosi plen da uvežbavaju svoje predatorske sposobnosti.
Kad osjeti opasnost, lisica će brzo promeniti svoje stanište sa mladuncima. Krase je brzina, opreznost i lako prilagođavanje svim uslovima. Nije redak slučaj njene posete gradu ili većim naseljenim područjima u potrazi za hranom. Lisicu prati šuga koja uništava krzna, ali je daleko veća opasnost besnilo. Ta strašna bolest napada lisice koje potom ne strepe ni od pojave čoveka, a smrtnost je 100%. Lov i još ponešto. Ekipa emisije Lov i još ponešto u novembru je učestvovala na online konferenciji Komisije Evropskog parlamenta za saradnju sa Evropskom federacijom za lov i zaštitu na temu održivost i upravljanje zverima, naredni koraci u upravljanju i očuvanju populacija. David Scallan, generalni sekretar Evropske federacije za lov i zaštitu, je bio moderator ovog video predavanja. Domaćini ovog događaja su bili poslanici Evropskog parlamenta, Alvaro Amaro iz Portugala, Elsi Katinen iz Finske i Juan Ignacio Zoido iz Španije. Na početku ovog predavanja Alvaro Amaro je posebno naglasio potrebu za uključivanjem svih relevantnih subjekata u procesu donošenja odluka u konstruktivnoj debati o velikim karnivorima kao što su medved, vuk i šakal. Elsi Katainen, Juan Ignacio Zoido, kao i poslanik Herbert Dofman iz Italije su u uvodnim rečima dali konkretne primjere sukoba povezanih sa vukovima i društveno-ekonomskim aktivnostima. Uspeh u očuvanju predstavlja povratak velikih populacija karnivora, što također predstavlja jedan od velikih izazova za njihov opstanak. Direktivom o staništima države članice i kandidati su se usaglasili kako bi njenu fleksibilnost trebalo što efikasnije iskoristiti i osigurati bolje upravljanje socijalno-ekonomskim i kulturnim sukobima. Izražena su očekivanja od objavljivanja revidiranih smernica Komisije o strogoj zaštiti vrsta kako bi se pružila veća jasnoća o tome kako se prioriteti mogu pravilno primeniti u pravcu postizanja dugoročnog opstanka velikih mesoždera u okolini urbanizovanih područja. Šef delegacije za prirodu Generalne direkcije za životnu sredinu Evropske komisije Nikola Notaro naglašava podršku Komisije za zajednički opstanak ljudskih zajednica i velikih mesoždera. Iskustva iz Evropske unije pokazuju da se to može postići na terenu kad postoji dijalog, radi učenja na osnovu iskustava drugih i prilagođavanja trenutne prakse. Tehnička i financijska sredstva su obezbeđena i komisija će ih dalje stavljati na raspolaganje kroz EU fondove. Dr. John Linnell iz Norveškog instituta za istraživanje prirode i Moritz Kolose, vođa programa za divlje životinje za Nemačku, su se složili da je povratak i očuvanje velikih zveri ozbiljna priča o uspehu u očuvanju prirode, ali da se tu ne završava i da je zaštita i dalje potrebna. Profesor Henrik Okarama iz Instituta za zaštitu prirode Poljske fokusirao se na status zaštite vuka u toj državi, koji je od strane EU ocenjen kao nepovoljan, bez obzira na to što se populacija od 2006. godine povećala najmanje 7 puta. In legal jargon is called the ordinary. Kada vam je potrebna reklama za radio, TV ili internet, kvalitetan snimak za vaš džingl, voice over, za vaš projekat, audiobook, video ili snimanje vokala, potražite nas. Iznajmite neke od naših glasova za vaše potrebe. Jednostavno izaberite sa naše stranice glas koji vam najviše odgovara. Angažujte nas i prepustite našem timu da kreira upečatljivu reklamu za vaš brend, proizvod ili usluge. New Now Media. Više od multimedije. Posjetite naš sajt na newnowmedia.rs. Iz Dnevnika lovca, zbirka najlepših lovačkih priča za period od 1935. do 2020. godine. Doživite lov na jedan sasvim poseban način. Poručite vaš primerak još danas. Zbirka lovačkih priča iz Dnevnika lovca. Sačuvano od zaborava. Lovi još po nešto.klub. Lov i još po nešto.klub.
za istinske ljubitelje prirode, lova, kinologije, lovačkog oružja, novih saznanja iz lovišta Srbije, regiona i sveta, kulinarstva. Pratite najnovije vesti iz sveta lovstva na lov i još po nešto.klub. Zapratite nas na društvenim mrežama, prijavite se na naš YouTube kanal i budite obavešteni o našim aktivnostima. Lov i još po nešto. Najveća očekivanja imamo od najbolje parcele. Zato sam učinio sve što je u mojoj moći da ostvarim visoki prinos i izabrao KVS Capitolis, Confites, KVS Smaragd i KVS Kašmir hibride nove generacije koji su pažljivo probrani za najbolje rezultate u intenzivnoj proizvodnji. KVS. Sejemo budućnost 1856. Album sa samolepljivim sličicama. Kad porastem, bit ću lovac. Uskoro u prodaji širom regiona. Kad porastem, bit ću lovac. Lov i još po nešto.klub. Pratite najnovije vesti iz sveta lovstva na lov i još po nešto.klub. Lov i još po nešto. Ukoliko se lovac opredeli za lov u šumi, u tršćacima i na drugim nepreglednim mestima gde je daljina između 30 i 50 metara, preporučuje se puška sačmarica kalibra 12 ili 16, ali u lovu na lisice dozvoljene su sve vrste lovačkih pušaka kao i karabina koji se koristi kada je preglednost velika. Lisice mogu da se love na više načina, kao što su lov lisice čekanjem, lov lisice pogonom, vabljenjem, lov lisice prikradanjem i nešto slično ovoj tehnici, lov lisice na spavanju. Najzastupljeniji je lov lisice sa čeke uz vabljenje i tada dolazi do izražaja individualnost svakog lovca, a najuspešniji je onaj ko se najbolje prilagodi prirodi i uslovima koji vladaju u njoj. Lov vabljenjem se zasniva na ispuštanju zvukova koji lisici deluju primamljivo. Na glasove cijuka miša, kmečanje zeca ili ranjene ptice, lisica obavezno reaguje. Lisica će oprezno i polako prići mestu odakle dolazi zvuk, ali ukoliko primeti bilo šta sumnjivo, od lova neće biti ništa. U lov vabljenjem treba ići predveče kad i lisica kreće u svoj lov za hranu. Lovac treba da se smesti u zaklon na ivici šume prema proplanku, okrenut nasuprot strujanju vetra i prostoru odakle lisicu očekuje. Nakon 15 minuta čekanja kreće sa vabljenjem. Posle toga lovac mora mirovati i osluškivati kretanje u svojoj okolini. Ako se lisica ne pojavi, vabljenje se ponavlja nakon 10 do 15 minuta i tako dalje u tim intervalima sve dok se lisica ne pojavi ili dok se vidljivost ne smanji do te mere da lov više nije bezbedan. Za neke je najinteresantnije loviti zimi, jer u ovom periodu, naročito kad padne sneg, veoma je lako uočiti divljač. Lov i još po nešto. Ja sam docent dr. Duško Čirović sa Biološkog fakulteta u Beogradu i danas sam imao predavanje na temu upravljanje populacijama predatora u lovištima Srbije. Upravljanje predatorima predstavlja pravi izazov. Njihova ekologija, po pravilu velika mobilnost, stvaraju određene probleme, pre svega za utvrđivanju njihove brojnosti. Međutim, savremene metode nam omogućavaju da danas možemo odrediti precizno brojnost i na osnovu te brojnosti upravljati ovim populacijama i donositi kvalitetne upravljačke odluke.
Kod ovih vrsta brojnost nije jedini, mada najznačajniji faktor na osnovu koga se utvrđuje ostralne kvote i donose upravljačke odluke. Njihova ekologija, odnosi sa čovekom, štete koji nastaju na domaćim životinjama i gajnim vrstama divljači takođe su jedni od bitnih faktora koji utiču na donošenje određenih upravljačkih odluka. Zbog toga u okviru monitoringa mi moramo prikupljati sve ove informacije. Moramo prikupljati informacije o prisustvu ovih vrsta u našim lovištima, moramo prikupljati informacije o odstrelu i svakom drugom mortalitetu u našim lovištima, a takođe moramo prikupljati informacije o štetama koji nastaju usled ishrane ovih vrsta u lovištima i ekosistemima širom naše zemlje. Lov i još ponešto. Šakal, Canis aureus, je jedna od 3 autohtone vrste iz porodice pasa u Srbiji. Zbog nekad male brojnosti često je bio zamenjivan sa psom ili vukom. U pojedinim spisima iz prošlosti se pominje kao crveni vuk ili vuk iz Tršćaka. Usled skrovitog načina života i niske brojnosti ostao je dugo najmanje proučena kanida na našim prostorima. Od 80. godina 20. veka brojnost šakala počinje da se povećava, a njegova real da se širi. U Srbiji se u kratkom vremenskom roku proširio i naselio veliki broj lovišta. Danas se može naći na gotovo 2/3 teritorije Srbije. Kao nova predatorska vrsta, šakal je odmah izazvao zabrinutost lokalnih upravljača kako će se njegovo prisustvo odraziti na brojnost gajene divljači. Ime je dobio zbog zlatno-žutnog obojenog krzna. U zavisnosti od sezone, boja krzna može varirati od bledo-žute do tamno-žuto smeđe boje. Status šakala u zemljama Evrope prema Trouborstu iz 2015. godine je sledeći. Potpuno zaštićena vrsta: Albanija, Italija, Makedonija, Nemačka, Poljska, Švajcarska. Zavisno od regiona, osnovni režim Turska, Austrija. Bez statusa nezaštićena vrsta Belorusija, Češka, Estonija, Grčka. Lovna vrsta Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Letonija, Litvanija, Mađarska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Ukrajina. Najznačajniju ulogu u ishrani šakala na području Srbije tokom čitave godine imaju svinje. Kokoške su posle svinja u ishrani šakala pronalažene u najvećim količinama i sa najvećom učestalošću, a u nešto manjem procentu ovce i koze. Od divljači srne su pronalažene u najvećim količinama i bile su najučestalije u ishrani šakala. Zečevi su u odnosu na srne bili u nešto manjem obimu prisutni u ishrani, kao i fazanska divljač. Lov i još ponešto.
gospodin Slobodan Grujić. Ring broj 2, gospodin Sava Ignjatović. Ring broj 3, gospodin Vladimir Vukosavljević. Ring broj 4, danas jedina dama, Dragana Bujšić-Vasiljević. Ring broj 5, gospodin Boban Anđelković. Delegat na današnjoj manifestaciji, generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije, gospodin Mahmud Aldagistani. I naravno da pozdravimo dvojicu naših starih sudija, koji su inače sudije na dan izložbe danas. To je gospodin Boban Lazić i gospodin Jovica Stanković. Želim vas uspešno takmičenje i lep provod. Hvala. Lov i još ponešto.